venció al enemigo en la cruz del Calvario. Ati pas masakrataka amanyang mancha kong kichu. Ati pas masakrataka amanyang mancha kong kichu. Jesucristo ati para ang cruz patapiwan yuning nuwang. Jesucristo ati para ang cruz patapiwan yuning nuwang. Jesucristo pinis pa Cristo soldadong mi kanchis. Jesucristo pinis pa Cristo soldadong mi kanchis. Dios pakos tan armaw ang alinta makanakusong. Dios pakos tan armaw ang alinta makanakusong. Awate kay tunakamos pa kay pawang hatari mo hatin. Awate kay kunakamos pa kay pawang hatari mo hatin. Dios pakos tan armaw ang sahrata ati pasunchis. Dios pakos tan armaw ang sahrata ati pasunchis. Jesucristo pe inyah masih guna amanyang mancha kunan chisu kay tiempo kunape ati pas pasahratapa. Jesucristo ati para kang cruz pe wanyo iniwan. Yupay chasta Dios pachuri kay pachantimpi. Lamar pochapok chikis pa may po'y kuhinakawahatin. Lamar pochapok chikis pa may po'y kuhinakawahatin. Jesucristo happy ko huway makimanta ay sariway. Jesucristo happy ko huway makimanta ay sariway. Nakihyo pong kunta kay kuspa nyanyo nyang nitapurispa. Nakihyo pong kunta kay kuspa Kristo nyang nitapurispa. Kanak pacaman cayas sumuwi nyay chay pitiyamusung. Kanak pacaman cayas sumuwi nyay chay pitiyamusung. Nuestro saludo para todos nuestros hermanos de Apurímac, Andahuaylas, Huanta, Ayacucho, Huancavelica, hermanos en Cristo. Prediquemos el evangelio de salvación.